TTA disine hamkrai samung butang kaisine ulota kaisa engplai mangno tongo abo haikeno tini cha salo kaisa naithotok pandani bisingtui Amarpuro Zonal Development Office ni katal tangjak building nok no Phiyogwi Rwjakkha panda songkhajakha Amarpuro ni katal Zonal nok doglan Phiyogwi Rwjakkha engui manjakha TTA disine CM Purnochandra Jomatia logio tongkhai EM Komol Koloi tai MDC Sodagar Kolai no khobui agini MLA Sindhu Chandra Jomatia tai juda juda adongrok pandani bisingtui TTA disine hamkrai engmani kwbangma kogrok Fursalakha koknaraknai rok hamane elakaroni thinango bahake जों सुबिदा मोननाय अरनि सिमि जों आलोचना खायलायै सामं खायलायै ज तबाय मिलेयै साकाव रहवानि कायसा उसको बुङै थांखा अम तिनि अफिस नक तांजाक सिमिया एलाकानि निनि समस्यानो समाधान खायनाय हिके अमनि थ्रुते जों बसकांगो गोबांमा सामं खायमानो अमन्द्रनि एलाका बासिनि उपरसि निर्भर खायनाय जेनिरक तमा वान छगै सिनि एलाकानो डेभलप खायनाय हिके जों अरनि अफिसार तंनाय अरनि रिप्रेजेंटेटिभ तंनाय ओ आन्दानि जत साबजोनाल चेयरमेन तंनाय मा साखारनाय हायछि मा खायलायनाय जों माया हिसिमि तंखेया जों जे समायो ताबो गभर्नमेन्टनि गोबांमा लाइन डिपार्टमेन्टनि सामुं सलेमानि रंनो एक्शन प्लेन दानानै हयते सुरु खायि प्रोजेक्ट प्रपोजाल हने जों मा साखारलायनाय हायछि हयतो दिनै बिसिओ जों बाहायके प्रपोजाल रहलायनाय गोबांमा सियां मानो ताबो अफिसाव फैना आं आसा खायो निरावबो अरब फायबै जोंनि एलाकायाव माहाय तंमानो बाहायके खायलायके जानाय रहि सोंवानि उसको मासिनाय गांते को गोबां सालिया